Yes, of course, kurika mukeshongora ko kandi of course katuleta dakika 5 na mukaga zarenga mu rushaha emweza kasheshe program sisimu ka TV West. Kokuna nabagambire twine omusigaze nkwatavuta twine Jonan nyenda kandi turitere tochi omurugendo rweye okwayizire na tambuza ikintu cyeye cyo kutera inzamba okwayizire na bukora katitandika ryari katitandika myakengahi ekitegateka gakiyankahi omugurire iki kintu cyayine noha ebi byona nyenda tubente biganira kind of course aha TV West yoshitama otahindura remote ya utakwata remote turiyo tuzaganire mbozi yamani Jonan nakwakira nyina cyaraseba oriyota takwakira TV West nyina cyara ramutse abantu baremba kureba abantu abamuntu mundeba Jonan nabimenya kandi umutezi w'emburugi bagesere nzamba nabakira mwe bari kundeba manyangu muri yoko mundeba uzima asante sana tutanikireho nyenda tanikira nko gwanshemereza Jonan nyenda tugambeho tutere touch Jonan noha na ruganka hi na zarwoha na tutere mbozejo Jonan ni ndugantungamo mu cyaro cyo barakweta cyamate ninzaro umushija n'umukazi bakweta umukazi no Provia tatani Kangabe Baria TV geshani mangu bamuntu bandeba yes currently mbere ndiyo mweji aha Bishop Stewart University ndikushoma bachelor's degree in business administration konkanji herze bamuniza kujara ku 10 urugendo rw'emburugi katandikira nkahe mu primary yanje turi kutera engoma na no gufuka nangwa kikatandika henyuma ho omyaka yenyuma turi abana bato uko shara ikisheke cy'ipapayi kiza kushara ikisheke cy'ipapayi ukoma ho evera otera cyangwa kushoza nkira ko nkatiri shoza sound muzina mukoraki konkana gumanye n'ikitengo cyo koraki cyo kwenda kwega band baye no kuna abiri ndyaho prison P7 1219 Bishop ya leta band Bishop wa South Ankole bamwita Nathan ahimbisiwe ya leta band ya leta band na jantoke ekimbire ni shawa mukama ni cece natandika kwega band mwaka gwa 2015 omuvaka ya P7 natandika nayega 2016 nubwo nagezaho ku perfectingamo ngatandika kutera band turi kutera brass band iyo kweto ya mikoro natandikiraho nijana shanko wagireka mukake kumara nko mwaka gumwe kunagiro mu RF bangira ngo baguma notera band noza gukora ki noza kugwa nabireka abanza nazo mu RF kushoma kunarigiriyo nagaraka natandika busana bwo nabene nzo mu rumbara 2021 omu covid mano ri umwana wa covid muri mbara ndi umwana wa covid muri mbara so kunashitire mu rumbara nashanga abantu makutera za live band no makugira bata nanya jantuma abonje takutandika kubataha mpara ngantene mburujeji neja na jantenite kwa kurundo esente mpaka kuchuru kubasika mbanze muri mburuje yanje so na ronda sente zanje ningo kata tuition tuition gani ngitera bakaba yango wata tuition uziri sarana muzifa so ngapate zanje tukantuguma tutera memukoro tutera naba UPDF akasente kijampara tunabo mutawo no mu batabu sente bwenu mpara tukantwarana surprise nane ebyo surprising ano mbikora ebyo kwijoye bembiro owa gift then mukataha nko munanga mwe nikira kugikora na Aziz Mbara boy Mr Surprise obutosh bwenu natandikiraho nataho mu rumbarira ati tutakishiriyo kwenyenda banza abantu banze bamanye ngo embruji yono gitanye ndo banzo chihe sound ene sound yo kwenda kukiteramo producer wanje ni mangu aineche shongoro echo nyendo tere oineche shongoro ngasafutere na song okay tutere eche shongoro cyo kubanza then abantu bamanye ngo ikintu cyo ryo nokora no cyumanye
so nkapurro mu dini ebe nabyo no tuninga Kakoba boy. Niwe chemari rose never queen and complete. Abo bare chebagambe it's alright. Kuba niwe wenka I'm loving. Okupapoka I feel it. I'm a major girl I read it. I'm a matima gande I mean it. Kuba niwe wenka I'm loving. Nabande niwe omukundo orunanye. Kabi baby gamba tebe marak shobora kuli tine iwe wabori nane omukundu andi niwe kabi baby gamba tebe marak shobora kuli tine Ten little heart to embrace you Ten come out to love you Arakuma ariwe my only one Pakariye Yeshiven yes no gwejonani kind of course no achimpa tinkai hamnangwa tinkachi hamnangwa na mwasi omwika like umuntu kakubareba numpike kintu echa energy mukozesa nerga how do you control your breath controlling amuta omoya gwanje bitu ece kintu by the way nataka kugambira ncitagwa kurya so with of already nibana so oro umuntu orufite kintu wizotire full tank mubotire muka full tank akuba utatire mu full tank ni cyenda mani ahamwe ni cyenda mani uka hamwe ni cyenda muka skill so kunko bwiro bwenge ni cyenda mamani akuba ko kuza kutera high note jibanisa mu notemba ukaca higo so umuntu hatine chirumu no fainting umuntu hatine chirumu no kira kureba nk'abasirikare babaranka mikoro yo kutera president mushango umuntu ya fainting atachuma bamukiriza bamutoza nko ezo nzizo occupational hazards no shanga enjara te kwenda na neve bintu so umuya gwitu no gukontrol umunji no control injira mu akuba no guhiha kuno kubona ugukontrol injira akuba no controlling no gumana mutata na afitera ha iguru ninga na afitera hihe batyo nanye ne fru ni nchitera because omwe enyindo zazigire by the way je man chitamba fru wawe ne fru ukachitera munonga wachitera almost kumara kuko etorora nketa une yambara no basa kuchira fru nekera ubwo nawo rwire nko mutwe nawo rwire nko mushija watereje mvuru katugaruka mbozi yawo obwo kuwatanikira ibintu ebi abazire how did they receive that echo bakachachira bata bakakusupportinga nenga hino kubagire ngo umwana wazombi bintu byendongo umuntu rwo kubanza bakaba batachikuzire akoba chikachita kubakora kuba bakano bamangu no kushisho bwire akubita kuhaberozayo waje terizo banasiba kuri yandukwega atukando shangu wasiba no korabusha wagwisakabu so with time bija batugurira uniform atikuba tugurira uniform mama chinde bandi mu uniform agera ati atetse ncyandukwenda ati yakunda uniform ko kataka kunzire ki akareba mwaba smart yakunda kuba smart atakamanya talent kinde cha maziramane becho president akanata yeroberebereza ubwitu so batwikiriza kuba ntutamuzo misho kateza nawe kishani turufutera band we nuko iho kandi abantu babintu bakora ki bamba basinduka ngo bargeho no basinduka ngo bargeho mwene kishani kiriyo muka kishani kiriyo muka mbone nanye nagera mama yagera 30 notekwa gumana otera band na tata yacu jara agumana intera band okay so twija muri Mbarara wa reportinga campus 2021 ku 10 so ekintu echo wa because ni mangu BSU hariyo tumene yo bandi tuneyo band so wa chitambuzo hata na name show kunashikire nyobo kundebera
na lectures nimbasa kuzireka ngende zo kushoma nze kutere mburuji mzee yacu recho haza kasita naherutse so nkachima nyongagera nti kweruberuho harba haruho umukoro gwena ninga haruho aho kuza kutere mburuji niwe lectures byakora ki byazireka ngende nko iki kandi hari examination hariho no buna misinga paper ku nkambo eno cyabire cyurungi nija nagarukanaganira na lecturer yampa paper ejo naje receipting so kunka nkabanje misingire nkako ne cyakayire ko nabire ndukuriya namutere so munajya ntumkamanje ntine byande maha ntina karongo kundu gukora boss yakora ki boss yayanga yagera tene noteka kuguma bene yampurikiza nambe yakonka yicereza nakore iki nabire ni kasta wahereze tubakine cyo kasta nahereze tubakine yes aha nyenda turebe muri ya campus aho like mukamuje namukora patizi ninga nebe bya band byo kutambura mutambura ura performing ne kambaga umuntu agakweta ngo performing ngamba yeah we have been performing akuba kunashira umutawu no nashangarmo before ntakizera na kunuya ntunga mo kutuka batwineyo live band bakugita Tabernacle band station dana nka diocese so still tukatugenda hero tukora ki tukora amabaga kunizire kuniya nashanga yo band zinyinji munonga nyombo nazo nabo kuzo muri yegineria neri tunaza akubankane nyenda sente kiteka tiko cyanje kikatire cyo kugure mburuji we natwoje nkazo kujya ngo naguma nintereri yemwe bikabitarankore so nagumiza mu dukora ki nintera band eye kuno kati niyo band nubagita mbara finest kandi ngira no gukora nayo mu ruharo bweno nyingi zityo nyenda turebe hakeshongora kandi tutere hakeshongora kandi akuba nyenda abantu bamanya ngo ikintu nokora ki because ogunugwo muringo gumo go kubasa kwe marketinga abantu abaryokwe nico tukuretera abana nkaba wari umwana nko gunakora talent nkeji basa kwije supporting wowe ne akakoro ijo kamuhereze nawe abeho because emyaka niyeje yesheme kuba nakora sente nenda tutera yakanda keshongoro abantu bamanya ngo ikintu nokora ki
zirinzire kundya iwo kanshango koyona wanyayo wazinchiza mbwenu ngambe chibatenzi iwe Yesu ishwaro kweshongori zina lyawe ndijira boba kugamba iwe munyani wanje anyokambero mzire uzimoka maranye shokankunda ndikitwa batindishwara shoka nkunda nikitwa shoka mbero mzira kesho ngoro kwako kandi of course numuhurira ngwira kandi rigayo naco basa so iwabo ryokwe oyino mwana oyino mukoro oyine buri kimwe cyone cyo gukora nonda bakushemeze basa kuri hangu yaza kurwo of course naza kubashomere namba mutere muhereze business akuba nawo nanda gukora ki nanda ka senti economy birekare anyway so Jonali nyenda tugumize members tuganire etown rieta noreba ngu abantu batangiye kutera amasomo bajangu izo tukore performance ya mane wakozirene like okajoti banye ta stage eji performing aninga omukoro nkogu nkaze nka bakatweta tukaza perform linda nokora wenka ningo ine group ntwara na group nibageta bata ageta mbara finest brass band niyo ndukira kwara nayo obwiro bwingi mbwene konkanye we ebinkora kanye ko muntu munonga ninkora trainings training abana fana makasente akuba oro masati ya na nargamba muninza ku training ko kugwa chitunga jida chikeje narga kandi chinde kiri kumpa sente munonga no kukora surprises so kunkurgana ate rumuntu mburuji na surprise happy birthday to you manyani we chumreroze chirungi bampa sente akubantu tandikira umusente zahama meze kubasa kure ko musite so far etabone yite yambarira buzima ndunji emusente akuba almost no shanga buri week ni banyite murundi kesha tukora ka surprise shanga wabona haka sente shanga unafuna haka sente ureba ngo wona wasa kuguma mutabone kandi ugume mu mbera ndunji kandi ugire n'ikinde cyo wakora harobasha okay so etabone yambarira riyare netabone ndunji muno mwene rene kutwarizaje eba mune ntwarizaje oyinesteka teko cyo kugumiza mu na profession yawe ukamejari am accounting na accounting so no inesteka teko cyo kanze kurondemera umo ninga nonda kugumiza mu nece cyo inamutama muzeo kamutware chipapura checho bona no we okuga kare kona nkashaba muzeye kugira ngo nzo mujyanarizo yayanga makankane mangu janarizo munayija connect na nebyo nebindu bandu mwe yayanga yaje atejo nogesha shurira ko banyewe ajo atabunazirwa no bakora TV West na hato no bakora cye no baro hatungwe no wapi bwene najya ntoke reka nje nefune document yawe dukoretere ne mangu no bashemererwa waje ara degree yes babaji bwene najya ntoke reka ntware degree yo mushija konka nafu no murimo gone ngukora konka still tinkure ko gwa kuba gugunyorire so nashanga umurumo gutaru kunyikiriza korebe kuza korebe uzimo gumurimo nimba ngurekera rwa gutaru rwanje so wafuna kaje wafuna nko murumo gwa bank of course bank no maba so strict no shanga wafuna kabwagigo mu weekdays so no toka gutwara so ubwo murumo nagamba ho na manager kangira ngo utende kwisha kwikiriza ubwo nishohora mu weekend atende kugukora because ro mukaga niziziriye mbaga akuburwa mukaga na Sunday nembaga bano ukora bushayona so nimba na ferwa kuba ninchikunda tukujya ngo nkakiza mu kugira ngo nganza kuronda musente it is your passion akubanye bona no murundo gwo kubanza nduko kumango hakatari musente hakara mashashara shingira 15
so 15 bari bantanga 13 bija bantanga 10 bwene bagumana bante amesa batu banyoreka ngo sente tuzuri konko ijo kunzire kintu ati revesh kirari zinga atenge dakika nikirigire kinkuza gukora anza gukora surprise no timitwari 15 10 kugarra higura sente rent kanova wagiheze rent already nimba nageza kuba bashaka gufura umuje mitwari 12 bwene naba waheze. Yes, because unoreba profession yawe tukujya mu profession ni passion, so oineshiteka kuchojurutire kanyije professionalizing ekintu eki oshange wafunamo nkaka degree ninga ka certificate ninga ka diploma mu instrument says mbere nienda if I get a chance jende mfune at least a diploma ya music akoba neke kiryo murinye kandi nyenda kuchikora probably next year ndeko kumuraka koronda diploma ya music at least manyengo kindumu kikire muje amatu ntwataka kikire muje akuba just we know skill twine skill chonka hati yakonka no next professionalizing then instruments zone music instruments neji yonke yo kutera ninga na keyboards nakega ho keyboard konkati yagera sente tiyagira sente nyingi zo kugira ngo uzigumene zinyattracting akugumana ingo yaki ntera keyboard neja nagikendeza mukonkana hate ningitera then nimanya kutera na neze ngo meze bakweteza jazz band ya konkazo ninche tukuzubona hamwe na handa hina bene ministero ko shanga buri sande no bakwemitware 2 so oshange mitware 2 buri sande reality kiri gukora akango shinarga nkazo hotel na ryazinga so washanga ngo focusingira kutere ezengo mazonka riyare ndeba kitankora mukakana kankora sente nyenje ndungi zinkumango nendi yaho cyo nakunda nyaho cyo nakunda byamahi nakunda. Okay, tuwaza kureba twagaruka mu family yanyu hari umuntu yabe natere bintu ebingombashwe kurubanyu ninga it is your own initiative on family yanyu. So kuna bere natandikire futera recently kabuganaho umukazi uri kuzarwa na mama yangira ati kabani ntera band kwiyahiriza kundi akubana we ya fosigire no kugira ngo nguriye cyo kintu kagira ta atatu gure cyumata ko nyunka bane ngenda atkonka twabara access yo kugumana twara ki atkonka tukantutera ziriye ngome zakare ati tukatera president ibanda ati twate bueno nahora nakora ki namanya so kina ichukuruge kintu eki kintu eki na ichukurga njyangu no mu generation eri kuyijaho umbana bawe kina ichirza because ati wazaro mwana akashangisha na tere kintu eki naiza bana akubuza daddy ebintu bino korota no nyegeso butere because ni mangu instruments no kubazi no za keyboard na kibyona bya obo bino mukaso abana baona bo they will take over. Yeah, good. Nyenda tugaruke turebe akeshongora kandi producer if you're ready we are ready then tugumize mu mission embozi ya Jonan arukutuganira okuyabanse kutandika kutere nzamba nanka hashikire aharabire kana nibiki ebyakorekera kuranguye abasaku byachivinga kurabiro mutaranta yeye kandi ogwaje ariyo nayorekera okukora ki okuprofessionalizinga yakujya nandauza gukora diploma at least akabasa kwega akagira obukugu akagira skill kongera skill yeye kuranguye abasa gukora ikintu eki yakiha musente reka tutere yakenda keshongoro producer best do. Nivyevyo nyenda tuaza kurugana nyo chimpenye yo sound ejo karevi yacu bacu muhereza nabasakuru we bari mnonga kandi of course atichiro tutambure dakika za babinisha tezarenga mushaha ibiriza kasheshe programs simuka program agent wantureta
abana batari bamwe na bamwe abine extra talent nomanya tukufokasinga abeshongozi bonka aba bana no bakora music no bakutekamo bivuga bikuteramo sound so tureba umweshongozi tubana we twa frontinga tweba abana bako bari inyuma barakutekamo bivuga so nico kureba program ejo umurama gwayo no kuramubwihayo abana abari inyuma za keyboard za xylophone enzamba nkezi emburuji saxophone saxophone yes aha ibintu nkebyo abana nkabo abina engoma abatezi bengoma ejeje yo kutane heje yakaguye yo kutane yanyeba konka ebintu nkebyo no batukubantu kwenda abana ndinjiri yes nyine munyano wanje kadingidi natera kantu karunja ko sound ohurira yargayo je so nico kurantu bantu bihayo kugira ngo tuboreke abana abantu bakira ku acting behind the curtains konka program ejo muramagwayo no kurangwa bihayo nabo bana bazo muri Emirate bamanywa bakora kasente tugumize mu Jonan so what are your plans nonda like mukureba ngo ikintu eshi so far wahikankahi okurebera achiroto cyawe cyo gutera imburuzi yo norango ukirenkahi kati so far ahinde tabe akuba ikinabere ninyenda akuba bari bahinatandikiye dore kushare kipapari so far to bashangana nyenye naka kanto kandi ninkatera kandi no za TV West kandi neza na TV West bya bayiza abantu ba TV West tumwe bari munonga uya hamburden tubasima munonga akoga kintu kechi tukachihiriya kai so konka TV so kogachi papari okaza kora 10 5 hati mpahensiyoneri yone kureba ensiyoneri bamunendeba bya reno reba ngo mukama hine cyari cyaba munakora murenye kandi music yetu bamuhina herukuza kandi turi kugezaho nangwa no kugira ngo wafuna cyansa abana bora yegese nabogere cyo wabakorora kugira ngo bashyeni bataristi bashyeni wahora ninga bakusingeho akuba mu yitu nkabatezi bemburuji nkabatezi benanga kikabe kiri cyo kugira ngo tore cy'abantu music no manyakare music ekiri so instrumental icyo rukorebera nambone kitafutangada kugira ngo bamuni intera music yakare nitujukunda kuba ekeri mwe bivuga birungi okora sound rukurugaje ohura sound nerugayo kandi music yabo yahangara nangwana nababe bajikwasira bita abanya Uganda music yabo ekero ndungi munonga nico rukorebera still ntubijuka abantu bitu tugaruka turimo kweshongora tubantu bitakuba bikabi bimwe byoma byinje naware babarake dube bakari bakusibi byoma byinje munonga kitari cha abeshongozi batukuzo musubire bakamuha beat tarukumana hiya takumanya ne rugahe so ntabwo natenyewe nargaye nkashoboze cyeshongoro nkamyaka kama 10 uzimara kibakirye cyesho nanyenda kurasaho nandiyo ni kurasaho no itekateka kurangwa wazo mu studio ni wayihaya kandi ya ngani planning nangwa nkahandike byo shongoro gushikanka muri bitano nabe bikoko kuba norebye shongoro bit karentera ngenda sente nyingi bwene mba muri nyenda kugira ngo ibirabe byashohuire tubirbi neza kubera content ndungi akuba neza kubera full of instruments kabira nyoni copy ngabira kuba bahati yana beats zo mu studio beats za studio mukata tarist nico nagezeho no kugira ngo nyege byome beni manya beat yo bitu ananga hariya ne rwanka bi nanga kare harumira kariye mburuji ninge nzamba ryo ryarganka nore tasya mo ha harumwe rya gita nangwe none nyenda kwega na gita ha harumwe rya gita ne yijete so manyenti ikintu cyina habantu zuma reale na content okay Jonan mwehurira omwana kuruga cyama tentungamo abanyantungamo koso ntumangu muri TV West Bishop witu Nathan ahimsiwa hari cyamate omwana gwe yaho no muhinji wa manu mnonga akashozako akahindwire kaba kamanu mnonga abaru ashamire nyamunuka rubare then ababona ababure hama twe kuchira chumwe kuri bode one stop boda nibajitera Mirama Hills yes so abantu abo bantunga muntu bakunda mnonga kandi mwe bare kugira ambassador wanyu akija TV West akaboreka ecyakubasa kore kensiyo nakanda kiya musente
Dakika nindaza tutwara ngenda tuhumure mukake kind of course tukine Jonan aha TV West aha Adolf Ayireka na mutahi wanje Rusinsino of course student tugendo misho kandi utakarugaho tukine bingi muno. Kahumuro kind of course edachika zabana nemwe zarengo mulishaha ibiri zakasheshe program sisimuka Adolf Ayireka na Rusinsino of course na mutahi wanje tuba turi aha rwakatano kuchamura kind of course rizoba twino mugenyi wit Jonan ariyo natuganira embozi yeye nko kuyatandikire okutera enzamba okwariyo naza kandi nebyayorekerire kurango yabasa kwa chivinga ebintu ebyo ombwire womisho edachika ndaza twara nyenda tubentusibura so nyenda Jonano mbugambo bokusibuzana abarumba kureba usima bazire usima buri umwe oshome namba yawe yesu when frone yawe babare no kutstanda kuntaya isa ikintu cyamana mundonga bare TV West nyenda kubasima ntene bugaciro akuba ikintu cyumba muno mukora n'ikintu cyamana kandi n'ikintu ite cyatugarama mani akuba tende kumanya ko nakubasa kubasima konka nyenda kusima abantu mwe nabo bamuno bandeba nangwa nabarije kundeba nyensya muka imbasima ntene bugaciro mwe bare munonga abantu abazire banje kaga bagiye free and Provia Pinomisha, really thank you so much. Kandi nienda kusima na Bishop Nathan Ayimsubwe aharenye hine cya contributingiro cyango muno. Yes. N'umuntu mukora arenye. Kandi nienda kusima na diocese yona yitu kandi na nabambara finance band. Mwe bari munonga okunyakira katandika gukora nimwe kandi nangwa na tingwenda kuyobwa bana ibabanje it's okay haraho bana ibabanje ni mangu bari ya TV West baramba ko ejeda chika mangu bamuno mundeba abuna sugo muri kakoba ndiro muri kakoba mwe bare munonga Rina Reti Becky Suzanne Carol Katz really thank you so much Rina Rita Becky abo banda mutsi Becky okay neza ko bakora batura kakoba ndio ni njao kakoba ibo batandika kunguza hibatu iyo nsinchera pina sumurero eshayona nimbashara yari mwe bari munonga kandi akusima kwa manu konje munonga nikuteka rimwe wa TV West TV West mwe bari kutukunda mwe bari kukunda Western yari igin TV yetu okay nyendo shomera abantu namba yesu mu kujangu warga hatiri sofunika business mwe bari kwenda kwega bandi abina abana bari kwenda kwega bandi imwe mwena abine mikoro yanyu okuhingira mikoro y'amakanisa mikoro yo kugaitwa the birthday parties no surprise no ndebi byona tere nambeji 0 5 5 kinana na mushanju ashatu namwe ijene ya WhatsApp kandi nyine na Airtel 0 5 0 tano mukaga mwenda 2 webare Jonan kind of course umugundo murundi twatwa kwetagire please oije tutayire kandi tuganire mboze ndijo stage irabe watambwire yabare Jonan kind of course Adolf Ayireka nkwe natamburanti ndakika zabana ni 5 nyenda nsijire Rusinsino aide Rusinsino moment kind of course nyon kwe na hinderantyo nabani nkorana na Lev MC Lev champion boy ari ya camera kind of course producer wanje Priva na Evan zo mu control room kurangwe ibintu hosta mere byakwikaho nyweze sha hata nazo mu weekend na agenda bye.